Minggune ya tetep tangine gasik guys, ngguga anake lanjut buka keycorden karo jendela bar kue nyapu-nyapu. Tapi nek engko disit tak ngumpul nyawa disit guys, di kebajoke disit asik 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 ser ser ser. Lanjut gugah anake guys, ki anake lanang kon tangi lah wong wis 5:30 guys, ya kon sholat lah. Lanjut anake wadon ki juga digugah ya prai kain kon tangi madan gasik kok. Lanjut korden karo jendelane ya dibuka ki guys, gimana dan remet-remet padahal wis 5:30 loh. Korden karo jendela ruang tamu juga dibuka ki. Lanjut kamar mburi juga kordene karo jendelane ya dibuka ki guys. Bar kue disapu-sapu lah ya ben resik omahe guys, nek resik li penak disawang penak diambah ya guys. Lanjut ruang TV niki disapu disogrok-sogrok longane guys. Ya senajan minggu ya tetep resik-resik lah. Kamar ngarep juga diresiki disapu-sapu guys. Pokoknya orang nana dina libur nggo emak-emak guys Ruang tamune juga disapu-sapu, omber banget ya guys, soale urung ana korsine. Dadi nyapune ya madan cepet, sat set, ora mawi nyogrok ilongan bangku guys. Lanjut turunane juga disapu-sapu ya guys, ben resik kabeh. Alhamdulillah rampung gasi.